od Prešova, od Prešova, od Prešova na polju. Od Prešova, od Prešova, od Prešova na polju. Neše se Janik, serdečko mojo, neše se Janik na konju. Sve skupa lijepo pozdravljam, čini mi zadovoljstvo treći puta ovdje u našoj Slovačkoj etno kući imati noć muzeja koja je ove godine isto tako u kombinaciji sa digitalnom noći. Dakle, mi smo sve ove naše pokaze već objavili na društvenim mrežama, prvenstveno na Facebooku, a predstavljanje knjige koje je isto tako predviđeno za večeras već je dostupno na našoj web stranici Matice Slovačke. Naša kuća je posebna vrijednost i o njoj ne treba posebno govoriti. Ovaj večernji treći puta za redom susret samo govori da imamo šansu ovu našu poziciju na neki način puno bolje vrednovati nego do sada i zapravo primaknuti se onom željenom cilju, a to je da ovaj objekat i ovi svi objekti koji su ovdje budu jedno mjesto za kulturni turizam. Evo, to je sad taj dio priče. Dobrodošla u ovaj Slovački etno dom. Danas imamo posebnu čast zajednički predstaviti jednu vrlo vrijednu knjigu. Ovo je lanjski dio onoga što ste proživjeli ovdje. Druge okolnosti i štagalj. Karapanđa je bio ovdje, Željko nazočni. Ovo je 90 slajdova koje sam ja zamolio Tome kada napravi jedan video mali, s tim da sam ja odabrao muziku, a on je ovo posložio lijepo. Ima par nekih stvari gdje malo korespondiraju i sa našom kućom, baš lijepo. Svaki od nas je imao svoju baku, svoga djeda. Ovo selo nije bilo nikad tako u Lipovljanu, ovo je planinsko selo negdje u Slovačkoj, jer ima ovo na 4 vode rađeno. Ovo stogove, slame, to smo i sjena, to smo imali svi. Ništa, evo, smatramo ovo gotovim našim dijelom službenoga. Dalje ćemo se baviti gastroponudom.